Malita sekamadoda enuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina-ke ngimfeza ngithuthunga kakhumalo bathi ila sibona makumede mhlawumbe makuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulekha kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, umsakazi Ukhozi FM ungaconsi phansi uzimdola intokazi yakwabiya lapha nibopha igcokama laphana ngelocansi. Uzokhumbula ukuthi-ke umthandeni-ke kwaba nodaba oluthinta laphana ukuxabana kwakhe kanjalo negcokama leshe emcimbini obukade unge-6 April ePeople's Park obungade ubizwa laphana nge-Mother of All Maskandi Festival. Laphana-ke la igcokama leshe lahlula ukugcina isikhathi lafika esiteji langena-ke kungavunyelwene laphana-ke ngendlela nje okasekukhulunywe ngaye laphana. Kuthe ngayo uma ngabe echaza igcokama elisha laphana wayesechaza inkulumo ukuthi-ke angeke adidwe isinqe asaze laphana ebumnyameni, angeke-ke size simhlanyise laphana-ke ebusuku laphana-ke noma emini udaba olucishe lifana kanjalo ividiyo efakwe laphana abanye bentatheli sethi laphana kwinhlaka production-ake esebenza laphana-ke kulowo mkhakha. Ngazo kwethu izimdola laphana-ke usekuphumeka lapha isitatimende esikhishwa laphana bezindaba okuyilanga ukuthi-ke uzimdola ufuna imali engango-1.5 million kulo mculo umenqaba ukuxolisa esidlangaleleni. Uthi uzimdola igcokama elisha kumele-ke liye laphana esidlangaleleni okanye ngabe uFacebook lenze noma ulive noma libhale mali nenkulumo nje eyayithinta leya nkulumo ukuthi-ke axolise kubuka izwe lonke laphana, ngoba-ke uma kungenjalo kuzofanele khiphe imali engango-1.5 million wamarandi. Wena mhlawumbe ngabe kuthini kwakuphawula ngalolu daba? Ake sivele hlane comment section ungitshele ukuthi wena mhlawumbe uyibona kufaneleni ukuthi uzimdola amkleme ogcokama elisha laphana-ke afune le mali, okanye mhlawumbe ugcokama uright akumele axolise ngalelo daba agcina ekhulume ngalo. Ake sivele hlane comment section ungitshela ukuthi wena lithini lwakho uvo ngalolu daba. Mina nginasibona wey'ngane zakwethu sengiphuma nje la, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.